Мусулмандар өсөн иң изге һәм едди ханалган Рамадан айы башланды. Едди һәм мөһим ай ул Рамадан. Динебезгә битараф булмагандар үз кулдарына зур шәфкатьлек, рәхимлек, юмартлык күрһәткән Раббыбызга рәхмәтен белдереп, ай буена намаз, аяттар укый, ураза тота. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Muhterem Müslüman kardeşler, şu Ramazan ayı menen tebrikleyim. Hem de Allah Teala şu Ramazan ayının sevaplarına, faziletlerine erişige nasip ethen, oradalarımızı yengil tutup hem de zor sevaplarına erişip, hem de günahlarımızın yarlıkavına erişip Allah Teala'nın rizalığına erişige nasip eteyim. Ramazan ayı yenhe cennet işikleri asala, cehennem işikleri biklene, hem şeytanlar bağavlanatı. Yani cennet işikleri asala, Allah Teala'nın rahimligi asala, hem cennet demek bizine ey izgilik kılırsalar rahim ettiğiz deyip özüne sakırıp tura. Indi bu Ramazan ayında demek izgilik işlev, orada tutu hem de şulayık başka türlü izgilikler işlev. Hayır sadaqanı da Peygamber aleyhisselam şu Ramazan ayında kübürek bir turgan boğan. Başka vakitte bergen hem bu Ramazan ayında tağla ol yitken yıldan da şebrek ineteyip sahabeler rivayet eteler. Şolay yok ağız astırı yola var bitinde, yani yola ana tugul savaplı iş bulup tura. Şu Ramazan ayında orada tutkanlarda orada tutkan kişiге ağız astırhan, yani aşathan, ol tutkan savabı özüne la qala, hem de şunda yok savaptı Allah Teala aşatkan kişiге la bira. Şoğa cennetin işikleri asık, hem izgilikке bu Ramazan ayında tağla biz nıgarak ıntılarga hem de nıgarak tırışırga teyişli biz. Hem bu Ramazan ayında ayının faziletin kullanıp kalırga tırışırga teyişli biz. Bu bir mizgil bulup tura, osur bulup tura bizge savaplarda arttırıga hem günahlarımızdan arınırga. Şoğa cehennem işikleri bikleneti, hem özümüzün günahlarımızı Allah Teala'nın yalvarıp hırarga, ey Rabbim kemsilik hatalarımda gafı etinde, yarlıqa indi deyip Allah Teala'nın yalvarıp hırarga teyişli biz. Hem şulay gün hayın Peygamber aleyhisselam hadisinde aytila, gün hayın Allah Teala'nın kulları bulatı cehennemden qutulgan utaqa diye atala Arapça, cehennem otundan qutulgan kulları bulatı. Şoğa indi izgilikler işlep hem de nasarlıklardan tayılıp şu Ramazan ayının faziletine, yani savabına, olu savabına erişirge Allah Teala nasip etsin. Indi hükümlerine gelgende Ramazan ayın nisik başkarıga teyişli biz, demek kisten ok niyetleybiz, orada tutabız deyip, şu Ramazan ayının oradahın tutam deyip kisten ok niyetleybiz. Hem seherge turabız indi, bugünkü günde Ramazan ayının başında 3 saat 15 minut, yani 4 15 minutga hatlım aşağı esebimizi tamamlarga teyişli biz. Hem şu taң ata başlayınca şol vaqtda taң atqandan alıp, demek orada ol nime? Taң atqandan alıp, aşap esevden hem jinsi münasebetten tayalav, quyosh bayıganga hatlim. Şu günlerde hali 10 minutta quyosh bayı, şoğa 18 saat kelip sağa indi. 18 saat bolhala, hali may, şolan iyundun tağla yartı ayı bola, günler uzun bolhala, Allah Teala yengilligen bire, kişi ısın köngülden niyetlerini iken Allah Teala yengilligen bire. Indi biraz asığı da kişi kişirir indi, hem de havhar da, ama lakin bek olu savapqa erişebiz. Şol sebeple Allah Teala'nın buyruğun ötep zor savapqa erişebiz. Hem kesin indi yastu namazından hon taravih namazları okula, mescitlerde okuybiz. Kimge mescitke barga meşakkat iken öyünde okuhala bula.
һәм районыбыздагы барса мәчетләрдә лә таравих намазлары үтәлә. Ясту намазынан һуң 8 рәкәгатьтән алып 20 рәкәгатькә хәтлем укырга була. Онда инде урындагы мәхәлләләр үзләре хәл итәләр, күпме укырга тиеп. Таравих намазының савабы турында ла Пәйгамбәр алейһиссәлам әйтә, кем иман менән һәм дә савабын өмет итеп намазын укый, таравих намазын укый икән, оның быга хәтлем булган гөнаһлары гафу ителә ди. Ураза тоту кемнәргә тиешле? Димәк, балигъ булган ир һәм хатыннарга, урында яшәгән кешеләр, ягъни сәфәрдә булмаган, чөнки Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә, ураза тотыгыз, инде кем сәфәрдә булһа, сәфәрде без һанайбыз инде 90 километрдан артык булһа, шул сәфәрдә була инде, сәфәрдә булһа, яисә авыраһа, ул Рамадан айынан һуң башка көннәрде тотып куйыр ди. Димәк, авырган кешегә һәм дә юлда булган кешегә уразаны калдырһа ла була, башка көннәргә күчерһә лә була. Шуга ошо Рамадан айының әйтәһем килә тагыла, димәк, зур савапларын зур савапларынан мәхрүм булмайык, тырышып тотып, зур савапларына ирешергә. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, шул кеше уңышһыҙлыҡта була ди, кем Рамадан айына ирешеп тә, әгәр гөнаһлары гафу ителмәһә ди. Гафу ителмәй, әгәр инде ураҙаһын тотмаһа һәм дә Аллаһ Тәгаләнән һорамаһа, гөнаһларымды кисер инде, ярлыҡай инде тиеп һорамаһа, шуның өсөн инде көндөҙөн ураҙа тотоп, төннәрен намаҙ уҡып һәм дә доғалар ҡылып, изгелектә, кешеләргә изгелек ҡылып, Рамадан айын шулай саваплы эшләр менән үткәрергә насип булһын.